Madang pada situ sejisin senyawong dengan mesin go kemen pediang beromile yau padloy wat yau ma pesan play yau hero kuri amlang posaki ya ketika final match yang ke first division kuda penman da ka Thalas Gain Sport Association hay pertuj hay nam yang ke bay go maya ke yong nga ke teto ka hajan celah bam kuai haduar belai. Enfus Mi Karsano, jersey number 8, Yaidon Rumkat Chadap, jersey number 10, Sanki Siam Chai, jersey number Evershine Nongrum, jersey number 18, Treyumi O Karsano 9. Kidiman Kiki, list of player yang ke Mausiang Sport Club Nongkro. First 11, Samborlang Kharsano, jersey number 29, Ebor Misuting, jersey number 1, 1K Rani, jersey number 4, Riborlang Kharsati, jersey number 3, Pendiang Mi Kharsati, jersey number 2, Don Mi Dingdo, jersey number 5, Sonoel Kharsati, jersey number 17, Rio Marbo, jersey number 11, Pendap Piang Marbo, jersey number 6, Pensuk Dingdo, jersey number 14, Daiban Skem Kharsati, jersey number 10. Dah, anak terbola, ibang roh. Tapi nomor berapa? Nonton bro, tuh smart. Arja Al-Fawsan Kamjul ya ke runner-up ke Bursa International Sport Club.
Bagi diberi pasang bagi presiden diberi JDSE usaha begini trofi. Pukul sambor lang kasana. On! On! Usilik bentang usahanya ketika best goalkeeper award. On! World Champion Trophy bertajuk di Czech oleh Hamzah Bakar. Tunjuk lang sa iyo. Tergantung poin dari cara trofi. Kemudian coaching kedua dan ofisial Ketanaskan Sport Association sejauh ini kerjasama kedua ya ujian sekarang jadi 7% Pagkamjot ay invitees waro sudah mulai baru dari period yang Yusaki bagaimana cepat Maganda ketika Go!